Saya nak tunjukkan cara kita melanggan data internet. Okay, macam saya ni punya case, saya dah langgan sebelum ni plan Easy 35. Tapi disebabkan saya dah naik rank dan saya perlu top up RM60 pada bulan ni, jadi saya cadang untuk pakai plan Easy 50 lah. Alright, so sekarang ni data saya sebenarnya masih ada. Cumanya saya punya apa nama tu, hotspot dah tamat, cross dah tamat, SMS pun dah tamat. So tak ada, cuma ada data internet sahaja yang masih aktif. Disebabkan yang tarikh kredit saya sampai 9 Mei. So dia orang bagi saya data lagi lah sampai 9 Mei kepada airtime balance ni. Tapi sekarang ni saya nak data yang laju, nak ada minute call sekali tu, saya nak plan Easy 50 tu. So saya kena top up dulu lah. Datanya ada RM50 50 kan. Okay, so disebabkan bulan ni saya kena top up RM60. So saya kena top up dulu siap-siap kat sini lah. Alright, so saya pakai top up luar, saya pakai top up apa. Okay, close. Alright, saya top upkan saya punya nombor Stel. Kita confirm. Alright, kredit dah masuk. Lepas tu saya lebih sekali RM10. 011 700 241 241 auto balance confirm. Alright, okay, sekarang saya dah masukkan RM60. Walaupun sebenarnya saya cuma perlu top up RM50 tu sebenarnya, cuma sebabkan rank saya tu saya perlu top up RM60, so saya top up RM60 pada bulan ni. Okay, and then kita pergi balik pada stay dari tu, keluar balik, refresh. So saya dah RM70 dalam ni. Alright, so saya pergi kepada plan details, dan sini saya padamkan auto renew ni. Alright, dan saya browse semua dekat bawah ni. Saya beli plan Easy 50. Auto renew saya on-kan lah. Untuk bulan depan senang. So saya tekan buy now.